Hari ni kita akan main ML. Kita main klasik guys, main klasik. So let's go, kita main klasik guys. Oh, ada skin Lion Legend guys yang baru keluar guys. Lawa guys. Maksudnya kita kena keluarkan kita punya serious mode guys. Jom guys. Tolong Ruby. Mati kau. Easy deh. Recall guys. Masuk. Ya. Masuk. Alamak, Gusu suara-suara lah guys. Kita bunuh dia. Tak nampak pula. Zetian, mampus kau. Mati aku. But what the hell, boy? No, my tower. Tidak. Kita kalah guys. Buttermilk guys. Tak apa guys, asalkan kita dapat emas. Dan juga asalkan Aldo dapat coklat.